Bia akwaba. And every so Emerson say me de Premtobre can see Abramo. At long last, the battle has ended. And yeah, papa, your wafa. Yes, sister. That be your new sister. Ket yes okreku. Yasan ama Mr. Ket okreku answer so say want to so for the next 4 years. Mr. Okreku. Mami Mr. Okreku or aye atene so. Okay, results in 120 and then omokwa obia gumwa anya sam keto akra and of course 117 ekoma Mr. Ket Okreku. And abstain. We are all abstain. Penana Jumia no abstain from so you own embezzlement. And yeah, no need. We are abstain. Just one talk. And I know no me. No just be what still no more empese Ket etnaso. But in the end, you know 117 for Mr. Ket Okreku. I'm one bomb 7 no. I'm say and I'm majma. And can mama bomb 7 Mr. Ket Okreku. So Ket and you have to have say FA president for the next 4 years. Adrubianka dem in the next 4 years now, say we are demo. Oh yeah, one chile some de beba later. But see, I no can say there 1 year for president court to asem in junction one now see later over face. You see, the money in the sea. No, Mr. Ket Okreku. Okay, now young him na young kopiemo esco no susunye na esco no asamwaba meka ho asama kire na so ya tuwe ya de ko ye ni o nana odro safo asan nya konwa na tena so bekum chiase no de baaye obre mu bato nya James akwasi apia mayele wanya dmo Sudan so se da bs ko na so tena so asan wakọ eto no so ya to ababa no tena so Frederick Champon Fredachi krofo bo na chi sanso ne dinu ne de omoye no ne se Fredachi ya bo na chi so atena so achi atena chire asan wini achi Fredachi eso so Ransford Abbey. And so Randy Abbey so Nampando out of France or the buyer achieve the dream selves in a buyer now or the go for na buy na de Kingsley say bonsu one mona was it yet 2 way ma we mu na car Kingsley e bo so na e kokko 2 bi na Kingsley yi yellow am when the ball was e panyan the Kingsley be count way Esco members Premier League no one de ba betena so now you do division 1 mami ambulance nanza mami ambulance no hey fatu so papa ambulance no so see chairman seriously what is sound no jai tamale ne ma pick am no biem kakra ne ente tamale sound ni what is tamale so jai send a bi of him say be fa Division 1 hono ana yesi okunko bia buahwe wa me se no wuwu mu se wa wie agbena ne bi na kosi yo tamale no ye wie ya se ambulance mu se miensa ye na wie ka cho ambulance miensa na aba miensa na mienu ye de mienu ko ha ya to wie ya Gideon for so abu bia 20 na wa twim Samuel Animado 13 na go for say Animado 13 serious Mark Adom vice president 32 Eugene Noble Amon Noah 28 ono so shoko bia pa because we 32 at 29 28 Alexander Babio 15 na Sami ani mado de no yesa Sami nyan ke be san akobiem because Sami se na Sami gidi se wa jeduma pa na mbeto ma no ti am sound asema ba e watamale ti pacho oni mo bia frɛ no tamale say wow no hwan e dinatum because a shock was see what tamale anya sam keto akra eti Samuel Animado Division 1 League no wom not so omayi no edina fi so ya nto aba no amfa amma no ya fe yan Division 1 League for na ka mo anya dwuma anya ya pon to mo kra no ma say adaja anya dwuma anya de enko omo paki omo ne omo paki omo ne ma kra wie a resi kikikum na so mo fo bitum because you try moka muntimi matamale amoma yadwuma te se obi dem te amoma obi dem Division 1 League Mark Adom train we yi no Mark Adom Gideon Fosu akosomo Crystal Palace no de ba ono so onyan pa and Eugene Noble Amon no World of Dambot FC ti wemo ana Division 1 so mo so e de ba executive council ne so e mana famu de
eno ya pese gifty owar mensa gifty gifty abu obi a 20 no obi a to amane se onko transo gifty ni amane sa no ahye ne batakare neat a chese na hoye fe papa anya senke at long last the battle has ended and we are so na magina so no agya mu de ma no chwa ba na watu aso ma keju na kasa ni Erica Siedu Bwedi. Thank you.